Nongeye kubaramutsa bene data, nongeye kubaramutsa mbifuriza amahoro y'Imana n'imigisha bibane namwe. Ni Jeanne Hatunga wongeye kugaruka ngo twongere tuganire nk'uko twabitanguye ubushize. Muribuka neza ko twatanguye inzira igihumbi tugomba kwiga duhana ibyiyumviro kugira ngo turabe ukuntu twafata ubuzima bwacu neza. Cyane cyane ko twavuze ko ubuzima bwacu bugizwe n'ibintu bishika bitanu dutegerezwa bwose kwitaho kugira ngo tugire ubuzima buzima. Ubuzima bwo mu mutwe dutegerezwa kubwitaho tugakora ibintu byose bishobora gutuma tubaho neza, tukirinda ibintu dutwara mu buzima bubi, ibintu byose bitwononera ibyiyumviro, ibintu byose bitwononera umubiri nawo nyine tukawitaho kugira ngo twirinde ibigwara, twirinde ibintu ibyo byose byotugiraho ingaruka mbi. Twavuze ko dutegerezwa kwita ku buzima bw'imibanire yacu n'abandi, kuko iyo tubanye neza n'abantu bituma natwe tubaho mu buzima bwiza tukanezererwa, cyane cyane ko twavuze ko umunezero wo mu mutima nawo ari umuti ukomeye ku buzima bwacu. Hanyuma rero twavuze neza ko dutegerezwa gukora ibintu ibyo ari byo byose byotuma tugira akanyamuneza mu mitima, cyane cyane nko gutembera hanze, gukora ibintu byose wokora mu nzu bituma urushaho kumva umerewe neza, cyane cyane kandi ibintu bituma twumva turi kumwe neza n'ibindi bintu byose biri impande yacu, bigatuma tunezererwa, bigatuma twongera kumva ubuzima bumerewe neza, bituma dukomeza kuja imbere, tugatera tuja imbere nk'uko tubyifuza twese. Hanyuma rero ubushize twari twavuze inzira igira kane yo kuvuga ngo fata neza ibyo ufise kugira ngo bigufashe gushika ku byo wifuza. Cyane cyane twavuze ati umwe wese akoresha ingufu zose ashoboye kuronka. Mu gatondo upange neza umunsi wawe, ku murango nimba ubishoboye wumva utagwaye ukore ibishoboka byose, ubikore n'ingufu zose, ubikore neza. Hanyuma mu minsi iri imbere naho uza ugenda uraba ibyo umaze gushikako bivanye n'umugambi uzoba wihaye. Ibyo byose rero twavuze ko nitubikora, iyo wakoze neza ugira nawe umusaruro mwiza, kuvuga ati ibyo byose ko nimbuye ibyo nakoreye ndanezerewe, mu mutima wumva bikunezereje, ukumva mbere biguhaye akanyamuneza no mu bwenge, ukumva umerewe neza kuko wakoresheje ingufu zawe zose, wakoze neza. Nta n'umwe bitonezereza kurya ibivuye mu maboko yewe yakoze. Hanyuma rero tubandanya tuvuga tuti uno munsi twige ku nzira igira gatanu ico twokora kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza. Inzira ya gatanu ni ukugabanya kwidoga, kugabanya amarira, kugabanya amaganya, kugabanya ibintu byose bituma tuhera mu kababaro, tukaguma twiganyira, twihebura, ahubwo tukongera amashimwe. Wongera amashimwe, wongere kunyurwa n'ubuzima urimwo, naho tuvuga ko kunyurwa bitavuga ko udashobora gukomeza gukora ngo urondere gutera imbere, ahubwo kunyurwa bivuga kudakomeza kwifuza. Kwifuza cyane ni bibi, nk'uko Bibiliya ivuga ngo kwifuza cyane biramunga amagufa y'umuntu. None rero dukore uko dushoboye tugabanya amaganya, naho ibibazo byoba byakubayeho canke n'ibyabayeho mu minsi yahera, naho akahise kacu kuba karabaye kabi, ariko ntibivuga yuko iyi saha turiho bica biguma ari bibi, ntibivuga yuko ejo no hirya y'ejo bizokomeza ari bibi. Niyo mpamvu tuvuga ati gabanya kwidoga, gabanya kwidodomba, ahubwo ngera gushaka gukora neza. Kora neza kugira ngo utere imbere, kora neza kugira ngo wungure ibindi biri imbere bizobe byiza kurushaho. Hanyuma rero turabiye kuri uyu mugabo witwa Paulo, yavuze ati imiyaga yose, ibihuhuta byose biza ntabwo biza bije kwica ubuzima bwacu, ahubwo hariho ibiza bije gukuraho ibibi byari imbere yacu. Murazi neza ko turi muri urugendo rw'ubuzima. Mu rugendo rw'ubuzima rero duhura n'ibintu byinshi, uburwayi, intambara, ibibazo, ibyo dukoze ntibigende neza, ariko ibyo byose nibyo uyu Paulo agereranije n'imiyaga. Imiyaga ihuhuta yayise ngo storms. Yavuze ngo ama storms yose aza ntabwo aje kwica ubuzima bwacu, ahubwo hariho ayaza aje guhuha agakuraho ibibi byari imbere yacu, hanyuma tukabandanya urugendo. Bivuga yuko ibibazo naho byokubako, naho ukora ikintu kikagenda nabi, rengana ahubwo ubandanye ukore ibindi biri imbere, ubandanye ukomeze ugerageze kugera igihe uzoshika ku byiza. Rero aka karero k'uyu mugabo kadufasha kumva ko tudakwiye kwiheba ngo twiganyire rwose, duheranwe n'agahinda, ahubwo turengane, dukomeze tuje imbere, turabe imbere hariya heza, cyane cyane dukomeze tugire icizere c'ubuzima buri imbere. Nuba wakoresheje ingufu zawe zose nk'uko twabonye mu nzira zitangura, ugakoresha ingufu zose, ugakora neza, hanyuma hano naho ukirinda kwiganyira, ukirinda no kwifuza kwa cyane, kwifuza iby'isi cyane nabyo bituma ukora nabi, kuko burya iyo ukomeje kwifuza cyane bituma mu bwenge hakomeza hiyumvira ko wifuza ahubwo kuronka biriya byinshi, kandi ntushobore no gupanga neza ngo umenye ko uzobishikako. Koresha ingufu zose ufise, hanyuma ugerageze kugabanya amaganya y'ibibi byabayeho,
ugerageze kuraba imbere, upange ukurikije imbere, usabe n'inkomezi. Murazi neza ko inkomezi zose ubuzima bwose tubuhabwa n'uhoraho nyine ingabo. Rero twebwe twemera Imana, twemera neza ko ibyo dukora byose turapanga hanyuma tukabyereka uhoraho, niwe ubidufashamo. kandi muri Bibiliya havuga ngo Imana yaduhamagariye gukora neza, ntabwo yigeze duhamagarira kwifuza cyane, ntiyigeze duhamagarira gukora ibyo twishakiye ngo tubeho ubuzima bubi twivuyanga mu bintu byose, nk'uko bivugwa mu gitabo cya Tito ibice 2:12 ko abantu b'Imana bahamagariwe kubaho ubuzima bwiza, ubuzima buzima, kandi ubuzima bufise intego, kandi ubuzima bufise intumbero nziza, kandi ubuzima mu mwanya uwo ari wo wose igihe cyose ufise tugikoreshe neza. Rero ibyabaye naho byaba byarabaye bibi, gerageza gukosora, noneho ufata ibyiza. Cyane cyane twavuze ko tuteza kugira liste y'ibyiza byabaye, ibibi byarabaye nibyo tubyirengagize, ahubwo tubandanye tujya imbere turabe ibyiza. Gabanya kurira, gabanya kuganya, ahubwo urebe imbere, upange neza, unyurwe n'uko uri, hanyuma ukore neza, ukoresha ingufu zose ufise kugira wigire imbere, ushobore kumera neza. Amaganya n'intonganya n'intambara n'ibibazo byo mu mutima bironona ubuzima cyane, bituma mu mutwe hamererwa nabi, tukaguma twumva tumerewe nabi, bituma no mu mubiri haza ibigwara byinshi, kuko aba bantu bize iby'ubuganga bavuga yuko kwama tuganya, kwama duhangayitse bituma ama stress level, ni ukuvuga iyi misemburo yo mu mutwe yiyongera, ituma tukomeza guhangayika cyane. Ubwo rero iyo amaze kuba menshi mu mubiri, no kuvuga biba byononekaye, ntabwo biba bikigenze neza. Rero bituma kandi n'ubuzima twari turimo buba bubi, tukumva ko duhangayitse nyene, urabyumva, ntabwo dushobora gukomeza gukora neza, ntushobora gupanga imbere neza mu gihe uri mu marira no mu maganya no mu myidodombo. Rero tugerageze kugabanya amarira, ahubwo twongere kunyurwa no gukora neza, tunezerezwe n'ibyo dushitse ko byiza, dukomeze gushima Imana ku byo dushoboye gushikako. Ndabifuriza mwese gukomeza gupanga neza no kugira ubuzima bwiza, ndabifuriza mwese gukora neza, twese tukanezerezwa n'ibyo dushikako, byaba bito tubinezererwe, hanyuma dupange gukora ibindi byiza bizotuma dushika no ku binini mu misiri imbere. Murakoze cyane mwese, mugira ubuzima bwiza, ubuzima buzima nibwo twifuza twese. Imana ibane namwe, murakoze, tuzosubira undi munsi. Bye.